going to allow anybody to hold a gun in Sampa. Is that clear? And the assurance that is not all going to happen in Sampa. Never. Someone's parochial interest take a gun and destroying things. We are here for that person. Now market women are crying when they are coming to market. They entertain fear. They don't want to come, but they don't know what will happen. Sampa is unpredictable. Why should it be so? But we are here now to assure you that it is not more going to happen like that. Never. Once we remain on the ground, men are here. Men are here to fight for you, to protect you, to make sure you have the peace that you need to stay in this. So let's. Abusia ADUMASA TV bomadin se obeso so abi dwumadie no na wa share dwumadie no so amawonua enya bi a share Facebook ADUMASA online, YouTube ADUMASA TV, TikTok ADUMASA TV official. Ai ene logo no be hu se wo kai bede ai waso sika kokko wo bede ma so no babia we hu ADUMASA TV bia ya sense dia a eda wo no no follow ye kire wadwen so e wo comment section wo ye de wo bohwi wakwa kopiem ye Sampa ye nyina nim se Sampa nsensem ba beto ho no no ye ko high court efiri manshi yakotokofie ye gazette ye na sangwa jafalawie ye ho asem ne ntokwasem esi wo Sampa na wei enam so ma a police fuo ana police ni pani ana wo Sampa e de 7 preduasa wona kese pa e ba be ma Sampa man titiri ni mabu no ma twetwe tu akurakura konde ediawu ye ntie police ni kasa ode tu dwane melansa ye ntie melansa sie Allow anybody to hold a gun in Sampa. Is that clear? And the assurance is that it's no more going to happen in Sampa. Never. Someone's parochial interest take a gun and destroying things. We are here for that person. Now market women are crying when they are coming to market. They entertain fear. They don't want to come, but they don't know what will happen. Sampa is unpredictable. Why should it be so? But we are here now to assure you that it is not more going to happen like that. Never. Once we remain on the ground, men are here. Men are here to fight for you, to protect you, to make sure you have the peace that you need to stay in this. So let's. Anti police ni anu wo kasa wo se wono de wo mpene ma obi self interest obi 7 preduasa obi dibira wo penti no Sampa e mamedane omamboye na se ebe kaya o mo kan san asemi no wono ma na twetwetuo e wo Sampa nyina no wono mo ye o madwen so o metu o mu nyina so sa se de ebe ya atutura sem ne awudisem a ekoso wo Sampa ne nyina betumi aba na wieye na abrante ba ko ana 7 preduasa wo je ne ho mena pa wo Sampa wono de sam modua nkrofo no odi mu ntintin mapa yi wono na ne wo ye mfa se gang leader no odi wo manim a ne ye frɛ no eye Henry K na se sia de me ne wo ka se Henry K apolitifo nsa aso ne pa achi enti video wada emfoni nso a ye hwe sia no eye abra no mo ye tutu asem kukura tuo akode ne ade wo Sampa na se ye bisa ye hu wo hene a wo se wo pekuro adi so na se kuro no 7 preduasa opeli ya ye kokofa temamufuo ana ye kofa nkrofofo from mo bekuro kura akode ebedi awu Henry K ya me ne wo ka no ho asem Elias Louis ne din na body pa no ne okopie mo ye se friend Henry K Louis no bia e de friend okuro no so wono ene kwahye 7 preduasa market ana e wo Sampa na police fo hwehwe no etu a ka sabi timamufu ana wo Sampa abra na omudi so ngba ba yira fa hye wo Sampa no Henry K ena nam so ma etuo ekoka timamufu a 7 preduasa wo mo ekwakodi dwa wo no meton kashu eton aburo nkate di dwa wo Sampa krodua ni mu no Henry K ena 7 preduasa okurakura tuo kodi sa nyamransam sisi amene wo kasa die akwa kodi apolisifoɔ nsam sisi wo no ena da screen so no wohwe baabi a wabo bibi fitaa na bibi ekura nanimu a okura tuo hwe wiem se 7 preduasa wo sra ni pani wonya security wonya hwe nanso okura tuo kire wiem se 7 preduasa timamufu wo Sampa edwane ape wo nkwa nsisi amene wo kasa yi Henry K Jamanoff anensa akwhye aban anumu asese de asotwe ese ne fata bia no ye de bebema Henry K nsisem na mene wo kasa de Sampa asumdwe aba honom ya gazette ye na nasangwa jafala otoso eyemienu wonom anka ne nam 7 preduasa me ba betena oka kire wo se na nadom ahene ene sambodua ne wonom ana 7 preduasa wo mo hyehyehye mabunu no kutupa bobobo mapiapia mabunu na tiko se wo mo nkonom nko nyamra nsem no nyina no na obode pre wo mo dibere efiri se ye na nadom ahene apeko judge what is wakasa
somebody ye promoting your friend to bar no what is our babe kasa nti we nyina ya de mabu na mo Sampa wose mo de tum ho fo papa se wo hini bi tua wo kama wo sempo takuse kodi nyamra sem a hunu se wo emfaso ba unya bi wo de wo hwede wo kra na ato amani pakoro nti mabu na wo Sampa mo mani na wo sisi yi ti we ne beto ya pono so na ADUMASA TV na yepese yede eba bebe somo nti Henry K Elias Louis a wokohye market a na ewo ye Sampa wonom no edi nyamra jako krampo okobo nutuo ekunu to twene ye pani na efre na jako wono nso so ene ho kan ewo Henry K yinsem asesi am na wokasa dia polisifo ensem a omoka kire ye no omatumi edi so yeda polisifo ewo Sampa nyina ase commander wo yeda base papa sense wo de wo se ayo yo wa Sampa asomdwe enso so aba honom ha ADUMASA TV Facebook ADUMASA online YouTube ADUMASA TV TikTok ADUMASA TV official subscribe share na che wadwen enso so comment section wono medin e de aduana de she bidi akọ yakramo